yoshidi guriyo kawagishize kashi wanagisya baritana nka Mungereza engineer Mungereza niyo bana n'abadipite konko bashanga naguze akabanja kanje aha kanyambikije ejo yangiye kubanza ikeriyaho kubanya ngo mu mpero rero ngufuko nzoko ntamwe ibintu mbere tamberundaho abakozi bara bashendekereza laptop wanje ngana gane bigenza gukora kahaya okay kumba nasebere sabiti nke munecyo kibi ngoze cyamunga andi bakweta rureza zito ndacyamunga tuzabunyaruguru akatokera kahaya wo principal cyamunga tari hishomero tarhoki tutandaka batharuri tukora tukatarika n'abana shaje n'abashatu kongatana n'ishomero nrangano mazum okutunga granta ufayo handika kuwa handika konkorera ngo watunga granta nkaza nagitunga emyaka mukagana koze cyamunga minute buletingi mazum abantu baya applying and bagenda ntakare substantive appointed kumbe cyo nyekiro musogo nkakora wanye myaka mukaga ni bwakore mukaga hanuye you are paying debts wakaya andabenye mangambera gente kwatarisa hanuye akatari tekeni komane ngaraka kahaya okay kumubenda kienda nebiri kumayo pampa bwa senior lecturer pampa bwa incharge of industry ngumamu usibina humwe okahumura mwaka ki 12 so wagira ngo ka saving water saving water ukekora ki omuryejo myaka yone yiwabe no kora kwika retirement nyonka buri kibanja nashomesa abana hacoko bika muri ngo kikuza kwikagure kibanja sente za kuvika kazitaro no kugira ngo ukoto ngo mushara abana shangana bakura benda sente kuko abana mushanjo mukazara abana mushanjo okay abikibashatu nabojo bashatu abo mbaba bamukaga abojo bana abikibashatu okay twatona nabandi pendancy kabatano nanga mukaga okay so nkatindo kunkubika sente nyinebyo konkasheze zwaguze rikibanja zo toyine kuwazi bikiri so uko saving ahota ubikota kudabezi wabone kiba akachoka k'ikibanja uguzozo mbanka uzihayo urupinga banka okorya za roni okay ntakubenti nkasevinga nka miliyoni kibi narishatu no omubwire bwawe urukora torukwishko bwabo savingire center account ukwihaho korya roni ogure kibanja uguma umushara gukije guma no shashura roni banko jeza utantu ugaraka audio ukibona allowance yes ukosejo ushashura umushara ere tinkwishka nyimsaro enaka miliyoni kishatu yena account ukwihoza zina rebere kebite miliyoni 28 za pension yanjye zikijo munondo kuzive mu ndugumwe nagure cyo cya miliyoni 3 chortoche akabanja gataho izindi wazikosa ki ukoze tebekanise ukazi naboneza bampana yahindi obwe okoyine hakajuka ekayimukire etaka kwita kate place nebya mbwe no kuza ku retiring okoyine enju etahwiri kuwatungire pension wa marire enju nayanga kwa nabasigazira ba marira okay hata rukuza kumura uko tebekanise ota retirement
abo kubiyo kano chimango emyaka eriyo neisha retirement yanjye nanga yitu tukabanza n'ibyo kurya for information n'ikigambo byo kurya ahaka ya retirement ya mani one mkashaka ende jinja uko zari gute shankezi warwo mwazi kitoke kikubura cyagara yes aho twavuga karashita tukija bugerere kushije utoki kiyo butoki bubiri na butari butoki ngantaranga kwa impeki gambo itaka nabanza n'ibyo kurya niyo my bank so kuwahereza to kutunga hakabanje watandikiraho kuhinga urutoki nahati okay so rukuza kumura ukana umanya ngo enshonge ibyo kurya ejo okay cya kabiri abana bamarira kushoma kwabo barukuza kumura ko kina abana bakiri kushoma aho ngo gumushubuta kanananga kana nashoma masters anashowa masters nakiriga hamuziki kamuyamba ubwo nabarinde nomara kwebaza kwata azeta so aba ombana bayembashoma hakasigiro go wa masters nada wadzoka wa hendi nabandi bakabariyo nyabana bakabariye university bengi okotebekana isoto okora abatungire fees zabo ekati biye ziri bwanyuma so uko amisho ko gatira ha package kwizi twakoraho incident atkazisana nkoko konka mbweno tubikurwa mu kuko bano yenda so hatkochi na mani kubura kwimuka ukora ki tiya mani gampwire konka kurge 2022 yes intambo mutote ndebo hato kurge 2022 okuhika hati ejo n'emyaka 23 emyaka 23 twire nokora kiburi izoba nangwe kiri izoba cyo katwikirize ngo amana gakwiri konko muri ejo myaka 22 hu eyahwaho utwire noba hote ndebero bute tonorutoke nabatwire sente bakuje abandi bangenderaho nibyebyo okay na package nakakwe pension ko kwija orabara ntamo bakoze yaba kukwemera yamarira no rero kibingo bwo kushiteme kibingo yes so torukubi tina kubenda kubi hato umuntu wori kureba ha program akatebekana sato kumura ko abo kubiyoka humura wareba ko aboyetebekanise no kuwabitwarize konka hariho umuntu uriyo nayitebe arahakena ukumura hato umuntu wakatebekana sata retirement ninga akabikira atanyenzi first of all agira ubunduntu obwakiri amurumo nkatuntu ki agira nteze nk'eshatu agira kafamu ke agira imbuzize okay first thing to do urutoki urutoki kubikwera munonga ezino bihembo zibino banywana bawe toko biguza kashi byera munonga byakira akatari kabura mbambwa atuko kujane eshitoki cyangwa kite wowe wambara kumite nkurutema temerente zikariye nkayama mate sente ni sente kubikuba bibindi amate ebikopo bishatira bisinge urukundo rwawe so mwago kubiguza no bitema rente nazo byasutaro mbona kora mbona naka crossing aho kushanga ahino mugasho basi no kurate entende ko maniyo nawe gitekamo ibitoki n'ibonera wakaguza umushukura wawe yana kumuruka okay biyebyo all right wahirwa daro buni mbwa nkabutanda nangabona
mushiki kuzi bakubguza nenki okay konka hata abantu abatine emirimo ya eri official nke yanyu ya government bo bakabika mu muringo ki ekigambira omuntu omuntu namanya naye yagura hakuhika tugambitse nako korote kandi uyananye icupa y'amarwa yo kanonywa nkagacwatana netana n'imyaka 14 ona shoka gacho n'imyaka 14 ko gatandikiro n'imyaka tukajya kwitega ibigere bataha gebigero nyo tayisa kacheka kawe konkuna gihe kibare umshashi sikuna gacho njombe irundi secondary kujati nyensya y'abantu wakikoze ikintu kuyamba okay bagenzi banje kwihaho twaremeye twitwe group yitu yara anaka yashicwamba technical association abagiye nkagane shato kwisya nka nkumi binde biromwe tushikara tuganira ecya kabiri ogire abagiye groups zombe kati kushenya wari mu group y'amaru ukindezi okay wa mu group yo kuzahero ukindezi kandi ina masko yetukuzana habi nahabe kandi ninganharundi omuntu atine cyayine na wachekera bondo kirara hero ngatkwase tinkutinas odo kuna biro mushomeza bire nko kuna binintandaka ubu nkanje kubasamuhe konko buntaragiye nabuna bisamuhe ninsimira mukama ambone abana kumushije mpaka nese babinaga hari wanye kasharo rubinda aho ni musima wo kumpaye kandi abantu bahaya n'ibyo gukora abantu barakituma abantu bari kujya mu nebyanjye nicyo kwihama okay konkiyo umbwire bwa haro bwarirera ifu eta nkarira ifu kuko abantu bacakara bakashemerwa nkagura radio kura muyanje kayine radio kura muyanje wanje radio kura muyanje obwe warebe cyane cyane no kitina shingira 2025 uko gikosa ki oterera abantu endongo oyehuriraho banywana banje yara kushera ukayitwara atabamanda acakara maso hatiyo kane ku kane kutahizeta bikutasa tinkumanya yes konko kahurura music nkayine katanansi twajugura baje mugenzi wanje tukaturuki na marere shingira 2025 tazero kweba ejo radio kigira ninga na hato kijino mujoro makuru no shuriraho namakuru nakara kurambe kasisikara basigazi tutashobora nabataho muryango batakuzana umuja kwata mutu umuja kwata ki byacweka konkasa ide ya radio yo ikiryoke radio west radio west no jihorchereza ha radiogram yawe nyisereza tumureho natugaruka Kayumka Humuro ya program reba hindugire kandi twazo mu Bushenyi district ya Bushenyi rizoba twatayaya omuka yo mwami no mucyara kekomo hachi ninkibare cyo bwiro wabirukunda na mabaragara byokunda bari kwijwa keshungurwa no bakayanyaba ngoye mukamo tusasire chikasire cyo shongoro cyo nyankore shomere icyakamara shomere Bible abura kwetegereza ndashoma Qur'ani abura kwetegereza ngoye mukamo tusasire no kijwira kariya cyo kuri abende genda shi wera kante
I have lost my tune. Ubuzima. Karwara ibikoshonga tina kibukorage. Mbwene hati bwebirebi oyine ekishongoro cy'orukunda ninga ibare ninga ukabirigiraho kimwe. Bwengu bintambireke. Nempura ko kanka kuraka kamizika kakuta mukunji kakare katari sola hai katasoro kakumakarwa katakaho. Okay. No kunungo kahura. Konkato ene in particular. Just In all. Gospel ebyensi. Na gospel ni gikunda. Oraro kochire. Na nkogwe na uhano hogwe na ngumusigaze. Zion choir. I liked it. Oryo murokore hati ninga toka jono. Toka jono. Orinzire ki? Eso namara. Kashi namara utamwihire. Eki kikuroko kare kiri ha muntu. Kuyo ebyo kuroko kana nkaruko naye ngukuna roko cyane kubona kugenda ndi. Kashi norokokwa urugendo otyo utakikirize Kristo kuba mujunu w'amagara gawe. Yes. Abo ntandekero ebyona. Icyo nicyo shimye kwebuza. Abo ncha kurekereho shimwe nawe cyo takujo. Nani nkora kubiyandeke hoti. Nani nkora je nabandeka hoti. Konganye namusuko nje kujuna. Mukama chukufise tinkwenda kugira ngo nakajunwa njya kwetwara. Okay. Okunda fumuki omufumu zitu z'abanyankore. Ninga she kigambo cy'ubwenge ninga quotation yiwa ashomere somewhere ngekugarama amani. Engarama amani. Korana amani. Uriyo nkomukama. Okay. Korana amani uriyo nkomukama. Wabura gukora tukurya. Masa. Awaba kutoza abandi bakorage. Ibintu utene mutuma. I see. Hati ko tunga time yawe yareja ugitwazuta. Nzo mu rutoke rwanjye nzo kwifu nzo mutawoni. Mutawoni shochika yokora ki? Ari aboje n'umuganira. Uzo mbojo. Aboje abo batahariwe ningane agemates. Agemates tubakira mumu. Bahwiremo. So nozo mbojo bato. Ohorembo zabo. Ohorembo zabo. Nanyabanyebuza nyambagambe ibikubane mbasa. Ebinta kubasa. Babuza handi. Ni kureba hata buwabura umuto okaboreba profession chinko misho gawe iwabo jo tukunda kura ndakora nkeki kirabe ni nkunda no bushomesa kandi ukamba twanyuma y'imyaka yani 10 namba ni nkamizano cyo iwabo ukunda kuzana uwabo ryo mwana n'ubwantuirekwe yantuire mushome ompira mwene birebi ukijhagira ninga cicete ngo kikacende Liverpool kibayo uhagera Liverpool nahati ujikunda ki yakubona ntware bikopo munonga kai nabazana baronye mu kubanza tari biyahate bihangere kate nakibishwe n'amazina kate kaguma Liverpool na hati niyo kante cyarwari hacho rwari no mayisaki abantu kurwana kwitana hate zindi zino rwari Liverpool nakije Arsenal nakije na Manchester hate mpira no girebere n'urugaho zanya kabiri zo mu kibanda ushitamo mu nji yawo kanze imyaka nkayitane huye ko hati ni ndebera ubwo bakutaho by chance mbanugwe na reba yantagurebera impuruza amato. Okay utaho ready uhora bagugambera so tugukwingura no gukunda munonga kandi nkunda ko nkate yebene ebintu bicyenge ngorere bihinduka konka nagure nyatikwe nagundikeho mazum hatkunda umuntu wa leta wa konde kana kutaho munda bakayitase no mutwe I like that
kankunda omuntu omu defense okudefendinga n'omutwe. That was my work. Niwe nuko waba ukikora In my life nkatera goals. ibiri zonka Nkanta henyuma nkantarigayo. onashi okuwabire nokunda omupira Nyuma bakabata kwihayo. okatera goals ibiri zonka Ndijo nkayitera ndi mu primary, ndijo nkayitera ndi kitwamu. atereka tuzaha kindi kurotarashomire obwire buriya kuri wakomere nkasaba grade aho Atukuntakiro. abwaki Abingi tubakiro. Hano shino jangu bakitwa butashoma. Conditions zikazi ba forcing. Hate no jangu cyakubiri cyakwisirenge. One. Embera yes. Embere different eta aha muntu oshomire no tashomire. Mbani watine shambo mpango. Watine cyo kurya. Watine kitwa kutunga mushahara twatunga ki. Kanja kupakasana mpaka muhero na yendemo. Kwanka good enough. Arumushini cyo mwene na hati. Bamutasa fuchwa akafurikira shema. Tokure ni ukabo kiro. Inkabe cyo konko muntu kamanya. Okay. Tataka farku mu Rwanda anana mushanjo. Nyine imyaka mukaga. Kuza kurwo bunanka yo mbuzubo kuza kushika kunuya. Nkanta kubaza guma. Hati. Korwa warugiro magaragense jininkwizina kiriyo kwenzere kureke nyuma abantu bagumye bakwishireho ngwe hata nkiyo bori yo mushomesa ekibeta legacy ebinakoze ikintu kimurebeki ukakebizira nyenka ndi musekendiya cyangwa nkakakorera majasa iskuru n'ubundi ubonako ubakuru buri mu njumu nyina gukorera machine. So echenji kumara tionga ari nakatebe kanje nakoze ndi musadiya nako nako kakabere kari presentable konkari nabiteka teka ibintu kubimbuza na inabireka no buhabuze ki ubwo kwereza abagomera ha program no bakoreba kuyiha hitwatandikira n'ishaka shana kubaramse tinda kumanya obuhabuze ubwo kubahereza ibyo kureba mu ihango mu ebo wakwenzire ngo bihinduke ko kugizira ubushoborozi ningashi ibyo kwenzire bibe maintained ibitingwe ko bitahamwe yoko ndeka hindi kare ikigambo cyawe cyamuherutende atanyete ndanga shana mbwene ikinkwenda kubasima muje kureba hiye ayina kuri narigire mwene narigire kuri anane kenana nena ubona leta ibintu kutakoza hanuya unkane mbiyaka haya kana okugira ngo abantu tugumente manyana cyakabiri tuyambagane one tuyambira abantu bengi yitwa hano n'abatene bashaka harinyera kabinyo buzare nabo abintinda buzare kana buzare bwawe benda bakujoka bakukwikirizamo kumana waragahangana kakabariza kwashika tunamukwata mukono atera mu ngaro insima banywani banje bona aramugumisiriza irya bwambarira hari umuhereza wa cyampunga samu n'abagurusi bona bacicwamba technicians twatuferirwe kuko muyahangane ngo murebane kandi amuheru oragende tshindikerezane nebugambo ebyo nembendeze obwogi yabare munonga tsiriya program reba hindugire haza twatwara umugisha bwo kutungaho madam
nomanya obwire bwingi ntutunga abashaija bonka tubura kurra sayidi y'abakazi bo baba barugirehi baba mbareba biho omuraifu y'omwana egi so mbwenu twatunga omugisha ogw'okutunga omukyara nakushemerwa ha programu reba hindukire cyera wishema nibakwetoha Kekomo Rosemary Rosemary izina twarasharinga nangwa twine na documents zari nangwa hindayize kwikateganisa konka mwe n'aba government bakatwikiriza so hati iwo twiro ryo munyamurumo nkabandi nakonka nanye nkahumura ukabura ki kandi nkabanza kumushomesa grade 2 nije nashoma grade 3 okay nije nashoma grade 5 na ija naba deputy head teacher grade 1 school so ukahumura or head teacher deputy head teacher ukana ushomesa hii nkaheruka kushomesa ishomero bakweta kinamo muri Kitagatokwe okay niyo nahererekeye niyo nabo muri primary school hati so omuryerio kano yita Rosemary Kekomo hati ryawe rya kare ryabe rya documents ukarisayiningira ukasoyaringa hati umukubanza bakano banyeta Rosemary Mutungire certificate yo kubanza ya grade 2 hati kutwashwerine burya nore hakawo Mr. Mrs. Nanka yizire babireka hati konka twazo ministry twatunge barero kutwikiriza sharing izineryo batwikiriza alright omunju twarebe bishani muruko jaguze myaka 50 y'ubushwere emyaka 50 y'ubushwere mwembere muraba working class mu mazire homta ukachikorota ninga mukachikora muti omugisho gunagiziro gwa mutano nyoni banyaburikanya tukatubatura hamwe kunatandikire kuyanshwira ati twagenda kumumwishomero yabe nashomesa mu Wairaka college ahitwarigirayo twaza Mtoma secondary school ibatandikire ahitwarigirayo kuba muhirisho mero kugonako kuba principal kahaya nayo twagenda ko ati ubwe washomesa nkaho yabaraka haya nkabano mwishomero bakweta ntunga mbaho misho ije yakunuye yawushenye okay so ko beba mha transfer ni utunga transfer konka mbweno ranga ko beba mha transfer na nyantunga transfer obwe bintu bakabyorobi bakabitagomere nka hati me ekirunje cyabe kiryo muri gico shikakirije okuguma hamwe yes chikatuyamba korra hamwe abana bitu kana n'ikindi umushije kumuguma hihi na n'omukozi okuguma hihi mukamuhwerana n'ebyo bindi ebikuzamwe byamaka mbwene babiki nyisereza tumureho natugaruka Kayumka Humuro tsya program reba hindukire kandi twazo mu Bushenyi district ya Bushenyi rizoba twatayaya omuka yo mwami no mucyara Kekomo no shanga mu kabici long distance relationship ayo shanga ngo mushija na ijanka wanyuma yo kwezi ningashi weekend yonka omukaza guma omwanya na nabana ningushanga ubundo mushija jensere nabana akajya karumu na mbwe ntihiziramu okubihabihwa ubwo muserezano kubakurumu konka mbwene kintu kukikumara obwire nkomuntu obundo mushija bihabihwa ahabo kuba no buryo omuntu omukazi ni omwe obihabihwa agira ebya mbwena nabantu bakikureba bareba ngo uruwenka batungira ubona chance konka kumukwamura hamwe at least nabyija nababiri biki emyaka 50 netwara ki umuntu kujimara na mujezo
neyetenga ki emyaka 50 neyetenga okugumisiriza okukuruga Ruhanga hamwe n'okujuma ahabwokuba nyowe nicyo kyanyambire kandi kimwari ebyo tukikiriza n'omu by'esente otyo nyowe nambwete tinkumanya na mushahara gwanje omushahara ningumanya okukwingana kwonka niwataha na controlling esente zoona kwiha ntandika kwiha mushwerwa mbwenu omushahara gwawe niwagwaki niwa controlling nomuha ATM ninga nogenda ozihayo z'omukwasa ninziha oburyo mukubanza noreza ATM zikazitakabireho nkanza yongwiha ya district ngureta ngumukwasa ayageriyeho ebyananka ebya banka naza yagwihayo nangwa natukata na joint konka mbwenu hata kubashikire norebe by'imishara aba government ningira kuba birebere no kubyabagangize bajangu buri omwe yetungereza konka stilo no buturi mu pension wari kuze akagwiya yo akagukontrole hatiwe tugera need yawe ninge cyetengo cyawe nko mukazi kugira ngo akashara kawe nuje gukora hoye ninkora hoye cyo konka ngo mushaba ogumushaba mugira ntumbwenu nanyenye cyetengo nankana nanka mbwenu zimbe kandi ubu niyo zekorire ihugu mutuma nugwihahi ninjira akasente kanje kanimbara akakozisa ninjara hangayi no kuya nkamwene kakimarwamo kandi cyanyamba akahera abana be no habe ntaba hatariho sente na yagira amabanja akaguma amazorwe tine kandi cyatarakorire abana be kaba ano bakuba bishye iba embetenga yaba byambare yaba biha byona akamekinga shuwa ngo yabarondera kandi omushara buryo gwanyu mwembe mukwatanise so ebi byo rukushanga ngo mukazi yagira kanto harubaju iwe torashirebye tinda kirebere eco konka no changa mumagobaki ninga shorosti omukazi kwejeje utuntu twaharubaju eco kiranze bire ahabo kuba kunabengere cyentengo ninga narango hari ibintu bitine munju hati mu mugambera mugira ntaza nkanye nyende sente ziti ahawebe nebi azimpereza mbwe ntinda shangire mbuzubu nonga omubanta barakujaguza emyaka nka 50 y'obushwere ninga bwenu kutandika 2005 garuka higuru nababa maziro bwire bwinjamo aha bwenche birebi batari binje munonga bakujaguza emyaka nk'ecyo mwene nyowe kimwa byanyambere nyowe nkikiriza Yesu ngomujono wanje naguma omucaci mbwenu kandi cyane kimwa bintu binagireze onkerinda n'okugambuka reba turi hine tawuni kushanga mwenu kuraba nk'aba bacara nk'aba rero bakaza kutekereza ibyo mushija ebyo nkajana ntumukamo binsasire namarwa nobu nabire mbihurira nkanguma amazirwe amagara ganje goga mwenu obwire bwanje bwinji bona nkamba nyondi omucaci ngumanyisha uryo mukanisa uryo muka nabiye mbihurira mwenu nzo mukishenge cyanje nshaba mukama kandi nabwo kikashitazubira kutongana nko nabende twazo mukishenge kitu abana babyama namwe nijo twabente zabuza bakana bampero bushoye ngwito tukatakaraga mama na tata nabatungana onka tukatiza yoko tumegandayo mwene kitwa chiyamba abana butareba bazire binentaro ako kakakare kakodiyo karunje icyo mwene kikatiya abana bareba obusinje bwonka naye nato amanyango ni cyeco amwe no kuba nimbagambira ntabana mwe mugomesereze ntibiye bikubwanwa ngushengo mami we manya ngo noshiyo ino kuwatungere je tata mwene tumaragize rentaro naki ndantezi tukazigera konka tukatushireka bambi hata birebe cyo kuremesa maka kubaho nencha bwenshi
harimu kutaana kwingi emyaka egi kukira ey'obwire bwanyu. nikireebwa abaana ba hati tibakugumisiriza kandi abaana ba hati babiire abatesi munonga ekyo nikiragahi. ningira nikirigirira muri itwe abazaire ahabwokuba nitwe tukubatesa ate omwana tiyabura fiizi omwana tibamutuma ekintu ahaishomero nangwa n'obwokuba ogumirwe ori omuroni oba wakimukoriiraho nawe kwonka itwe okaba oshanga obuzibu oshanga omuzaire sente ataziine kikugira tegereza otegereza kwonka abahati n'entunguuka y'ensi ahabwokuba abaana bingi buri muntu aine omurimo gwe omushaija naaba aine omurimo omukazi aine omurimo hata bakimugambaho ahabwokuba nimba nindeeba abangi ngwite okutukorera byaza bakari ngu bishita omuntu takuza aha murimo kwonka imwe mutazaana ntimwagizire abaana nti abaana nimubasigaho nibaba bata nti abaana banyu babonabone mukihuriire nti ebyo mutakabyendaho nti oba oine omurimo oba togwine nti iwe ogumisiriza. Hati nk'iyo wabiire administrator omu ishomero noohabura ota omuntu okwetebeekanisa okuhuumura retirement ninga omuntu okwiyakubikira nyensi. Hati mbwenu nikwo kumanya nk'omushahara gw'abashomesa tukaba gutari mwingi kandi gutari mukye omu maisho ga Ruhanga kwonka tukatumakinga sure ngu at least buri kuhuumuruka kw'abaana tukaba twine at least twine ente y'okuguza mbwenu tukaba twine at least ente 4 omanya ngu taamwe egi biija twija kuguzaho emwe kandi kituyamba twakasitaho n'omushahara gwitu twihamu looni kandi n'ekindi nyowe kutwahuumwire twagaba twatebeekaniise faamu yiitu hati twagiramu ente nka 6 hati tuba twine amate g'okuguza okwo twineyo ebiju by'enkoko nkatandika n'okuriisa enkoko 6 kwonka hati amaani gabeeriire makye noshanga twine nka 300 twine 200 hati mukizine nahati mpora mbwenu kwonka ebyo ebiju tukabyombeka turiyo nituza kuhuumura. So omuntu atakahuumwire ashemeye kuba yakitebeekanisa ekyakuza kukora. Ka faamu yitu timpango kwonka ekaba eriho eshaaha yoona erikubaasa kugiibamu ente nangwa twize hati twatandika na project ey'okuzongyera ebyokurya mbwenu turiisaho kakye handi hakye tugaruka tunanga tuzigaburra. Mbwenu turikuhendera heereza obuhabuzi abakazi bato abari aha mirimo. Nyowe ekindi obuhabuzi obu ndikubaheereza nimbashaba ngu buri muntu hango mbwenu ekikuru ekyokubanza kya byona n'abanje nimbagambira ntari ekindi kubaraga nimbaraga okukunda Ruhanga mbwenu okaguma noyehereza Ruhanga okajunwa ahabwokuba ebindi byona bigumire wowe otari mu kushaba otari mu kugumisiriza ninga okagumisiriza omushaija wawe nk'ogu n'abaana nk'egi abagizire abaana bakuru abaana okwo kuburyo aho omwe mukaba mwana wakuteera esimu ateeki ondiijo mutabani waawe atata omukazi yaaba ati kwonka okiza omu kishengye kyawe washaba haza kuba nk'esande oreeba Ruhanga yagira eki yakingura. Nimbendeza okumanya Ruhanga baana bakajunwa ekindi mbwenu n'okuhurira omushaija waawe mukikirizana na muno omu bya sente ahabw'okuba nimanya ngu esente ziitu nkye kunogira ngu tindikirizaine n'omushaija akaba naija kuteekateeka ngu obundi ninzitwara owiitu kwonka kunabenzeetenga naza kuzinduka owiitu ezi nayenda azimpeereza nze ndeeba abazaire bange kwonka mbwenu namuha ekitiinisa kandi yamarwa kandi kyamureetera n'okukora n'amaani mbwenu ekyo nikyo ndikubashabira ngu biikirizane nangwa nayagira akawunti aye kwonka bagume bagyezeho bate sente zaabo aha table bazibagetingire mbwenu baana. Webale munonga.
mugenzi wanje wari ya program kandi aho niho twahenderera twabatuye n'abagenyi babiri umwami n'umucyara Ephraim na Mary na Rosemary Kekomo twabatiriwe muri Nyakabirizi Ser ni Nyakabirizi Ward Division kandi muri Bushenyi Shaka Municipality. So twashemerwa mnonga kugira ngo ugumire ha program ko yahita watandikira mpaka n'icyaha program reba hindukire nebiriho birizo bari yasande shahina zicuru eje garwa mu rwa kabiri shamukaga guhangana mbene rizoba kuwa kushanga kuwa kubashanga twatandikire ninga twatwashikira hagati wataferwa harwa kabiri ntujeje kubatiriho a program niyo nandi bet komjuni nyene asafturia hewa Gerard Katsabe Prevence Akampura n'abagenzi bitabandi aha team ya reba hindukire yebari mnonga bogumaho mukamakundindira